Tanggung jawab sebagai warga negara. Kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 7 sampai ayat 15. Angumbuanggu dangu rikimata mbai itinda bata petua ngarangi angu rukuna na pemeringu iti lakana li YouTube YKB GKI TV. Bandet tadihana pulu nemiri malanda tambaya. Nahumiri bahang manyakala peting runguna pulu pia kali panaumu. Ya batuna mata arwah kau kapipi karahaman waru kamadang nangama tuamu. Hilu panggara biana perungu malarehna iyana. Bama pawili ma bama kataku ya. Dang papieku rau miri. Lada luluri ma bampalaku ya. Puru pia karwa miri. Ningga makala wajir la peting runguna pulu pia kali panaumu. Latamu na mirima imirio keritu. Amingu. Angumbuhangu napul na padihan dalari na iyana welingu lambuku wasiatu na pingina na waingiara waitangu beri anatanata na pamanginjirunda jadu yaka lamata kambulimana nama wana takawana welingu lari madaka bana pariunuda la pingi ai yaka malanga takaduya lapa katua kanyungga panjadi maramban domami maiwa kai pamaungu lanyungga taka yakan dia kai matawa na yepi kana luhuya welingu lari madaka kana panjapu hala daping ai la tandula Libanon. Angumbuhangu latamu na himiria kareto. Bataluri la demokrasi na karuhita lupang kata piti waingiranda beri anatanata atau warga negara wada. La dalu palakundanya na pembangunan. La dalu piti da waingira danguna andana tapangiranya. Tanjadi anggota dewan, tanjadi mapareta, tanjadi jaksa, hakim, palatanya lapa makka dangu napa waingirata. Tangalangu papiti waingira lakuli bata palaku ya na pindi nga balu. Lapa pakya na hakunda lapa pindi tau raka tau jara raka jara. Angumbuhangu latamu na imiria keritu. Ja ukumbeni ya yotam hanga jada banjaru lapa rai musiken badan jala pindi tau napa makapipia. Jadu yakai Abimelek na pangyarang ula pingiri madaka. Nambeni na isikan hanggangu mananjay latau dama hamu rukuna banda da bihua la panjadi mapakapipi. Jadu haka da papangyarana la pingi haitungu. Kapulutu dangu laping anggur. Dama tailu ya daha lati dama parakangu panjadi mapakapipi. Takkan dia dambuhangu pahamanya imiri wam wada. Ang buhangu latamu na imiri okrito. Jadu ya hi Abimeleku napa pamaungu lapingi rimadaka mbak datau aka tumayaduna. Kangihawa dudanya naluri majila da banjaru la parangi sikem parai rukun na badan jala pindi da tau raka tau jara raka jara pada pindi ya Abimelek. Ang buhangu latamu na imerio kerito. Dangu mana tau makananding na politik ba mandihamu ya panjala wangu ya makambaliku ya makaliak kaya maaka tujuan na mawan. Takana yuna buhanya kan dia tambuhannya kai na politik lupang mabadi batapat iya na andana na kawan dinduma na papanganya na namadang. Ya batuna lupang ma bata pindi waingiaranda lakuli bata paki panggunanya na hakunda lapa pindi tau raka tau jara raka jara. Ya kan data piti waingiaranda la palaku ya na pindi dia palaku dia piti andanya
na waingia randa panjadi banja rumah padeni ngula pelaku ya na pembangunan. Amin. Malanda tambayam. Domiri alam meninggal awang majangga. Mata arwah miri la dalu bama jadi ana la pintana yana. Bama pindi paweli tinggamu ya na pindi ma pererukuna na pembuha dang na pawuku menyuma miri. Mata arwah kondu tundaki peramawar kamu dang nang ngamatuamu. La tamu na mirima imirio keritu. Amin. Ang buanggu la tamu na imirio keritu hupu na laya na pulung na padihan dalarina yana. Ambu maruang badu la like, subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihan dalarina yana lang buhanda. Bunda padaka. Tau na mapawai lai miri dangu na merinjung la patanda ya imirio keritu kanadu. Nyuta bata mariang kependulangu la dalu bata buah baru ya na pulu ne miri dang ang buhanda la yekabe matawa kana papurunda wai mengulungu wai meringu welingu lai miri yehu keritu.